I pozdrav svima ljudi, dobrodošli na Popcorn Video channel, ja sam Daniel i ovo je ovdje... Pinci, Ivan Ovcin Pinci. I danas klasika opet rokamo Five Nights at Candy's, drugi dio. Cvaju, igramo cvaju. Znači rokamo cvaju, ono... Do jaja, evo... Cvaja je do jaja, bome. Reci šta je očekuje... Očekuju vas mnogo uzbudljivih i avanturističkih trenutaka. Znami, da. Ništa, evo, ti pokreni, ja ću se krenimo, psihički. Daniele. Evo, stisni. Sad ću ti, evo, Njugejić ti ponovo stiso, evo ga, preuzmi komande, stari, otkini, moraš ti to, ajde. Dobro je, čovječe. Ajde. Čovječe Boži. Gdje smo stali od zadnji puta, jebote, snimali smo ovaj video prije jedno par minuta. 10 minuta. Da. Di si, šta si, kak si? Hoćete lješnjak? Ajde, de meni. Lješnjak? A jako ću Uzmi, ajde. Evo, uzimam. To neš uzeti, ne moraš više za nas. Vidi ga. Kuda je u drveta ga. Toki su Bernardovi testisi kad ih je moj brat lupio, znaš? De ljudima... Svaj se na to. De ljudima ispričaj tu priču. Neću. Čekaj, malo tepi guža, mora se biti. Bože, što sam tako proklet. Jučer pijan, danas opet. Znaš kako to Morović pija? Kako? Jučer opet, danas pijan. Super. Pa nju. Koja droga? Hašiš. Metafetamin. Može, metamfetamin. I tako bi rekao jebote kolege na kraju. U medicini. Da, ti si mi prvi dodavač, a ja sam onaj operator, evo. A je, kako god okreneš najebo si, ak nam budete došli pod nož. Dodi za kirurga jeboga ti. Neću. Nego, psihića. Da. I baš i zadrt. Da. A znaš šta je Dr. House? Sve. Nego. Nefrolog. Znaš šta je to? Za bubrege. Točno. Kaj si ti pametan dječak? Jesam pametan kod 3 glupa. Mislio sam da ćeš reći... Pametan kao prosječni Amerikanac. Ma to su gama ti Amerikanci, pizde i materina. Ljudi, kako se nosite s koronom, evo nas dvojice preživamo ovdje, bog te ne da igramo Five Nights at Candy's i to. Ne znamo šta ćemo jebote od dosade, pa evo malo snimamo za vas. Ali tako Vinci, bez komentara osta. Bome. Ljudi moji, jeben. Malo pišite komentare, nešto da igramo osim ovoga. Ne možemo stalno forsirati ovo jebote, pa meni će mozak otići. Zato imaš benzin tu, jel da? Tako je, idem se ali baš ne smijemo prikazivati u videu benzin. Stari, drži tu ruku! Moraš tiska shift. Ma jedan treću ruku kužiš. Ili treću nogu zapravo. Kažem, ne smijemo baš prikazivati pivo jer neki su se ovdje žalili da vam roditelji ne daju da gledate naše videe jer smo nekima pili pivo. Alkohol konzumirali. No, mislim, neće se to puno promijeniti, ali nastavit ćemo reducirati u takvom slučaju. Da, pa evo vidite, samo jedno pivo na koliko videa ću razvući. Nemojte misliti da sam alkoholičar neki, ali ono, hedonizam jebote, ono. Ajde pizimo. Ti hedonizam, pazi na ovo. Ma pazim ja, pički njim je ovo. Stari moj, upiši ti na Google slike Pussy Smoke. Izaće ti doslovno slika dim kak izlazi iz našeg odakle. Neću to upisivati, zašto mi traume zadaješ? Pa to su ti psihički slučajevi, moraš rješavati, lagano praksirati se. To je psihički slučaj, nema me zvezat to. Pa je.
Doslovno si umislio onak da izlazi dim. A ti samo mažeš ove orašaste plodove, a? Da. Neš si tiho ovaj video, ne šta ti je, jel ti falim... Pa gledam kako si dobar i uživam u gameplayu. Koji si ti lik, je? Ti si se mučio, ti si to po 150 puta te jedan te isti level rješavao, tako? Ali prilika. Jebi. Zato sam tebe doveo sad da pokažeš kako je se zapravo to trebao odigrat. Znaš kojeg dobrog youtubera sam naišao? Ne znam. Ozbiljne teme. Di si ga vidio? Ne znam, brat mi je rekao, ja mislim si to neki random lik, lik iz Srbije, mislim, vi koji nas gledate ste većini iz Srbije, sigurno ste za njega čuli ozbiljne teme. Lik ima jebene video, mogu ja reklamirat njega ovak? Ne možeš, ne dajmo nikom reklame. Pa daj, ajde jebote, pa naši čovjek isto. Mislim, kužiš. Naš iz Srbije, a? Pa mislim na kvalitetu videa, kužiš. Dobro nije da on snima Nema plaćenih promocija, nema reklama, nema... Ništa? Ništa. Dobro, spomenuo sam ga, posjetite ga ako hoćete. Ti bio me, ali te gledaju ovi... Sunce ti je. Sad vidit ćete ko upitnik. To meni Maureć često kaže. Znaš što onda Pokupio je od nogometnih ikona to. I onda sam ga jedan dan sam vidio po upitnik. Ima tamo, skrčio se, ima skoliozu, jebote život. Gdje mi maziva? Maziva. Kerozin. Češ ti sljedeći video lagano? Može. Ili, mislim kako hoćeš. Možeš i ti čak. Ma nemoj jebat. Ma na snimat ću ja, ima još dana. Ma imaš ti vremena, da. Nisi ti svaki dan kod mene ipak. Ali znaš šta je svaki dan? Tebi rođendan. Svaki dan mi je rođendan. Kak ja znam šta ću. Pijem pivo lagano, svaki dan, skoro. Bravo. Uživam u životu, hedonizam, praktički. Lagano ćeš medicinuti, jel da? Da! Dobro. Zato sam ovo lagano riješio. Da. Ipak to ti je teže od matura, ako si to riješio maturu. Pičkin dim. Da. Ja ću i sad nešto moram skupljat. Kuća Isusovac. I tak znači kolega ništa od sestrinstva, tvoj kolega. Brernard, da. Brernard ništa od sestrinstva. Nego šta, ček, nije upo. Nije upo, da. Koji jazavac. A gdje je planirao? Mislim, tako sam ja čuo. A gdje je planirao? Ne znam, u Osijeku valjda. Nije ni čudo onda. Jebali ga mozak. A znaš ti da je glavna sestra od medicinske škole tamo što je predavala, da je muškima branila da imaju dugačku kosu. Znači on bi išao pod panj i ja isto. Da. I morali obrijani i sve. I ženske je čak. Zašto morate biti obrijani i ošišani? Pa niste u logoru. Pa glupo zbog te, Nedo, draži. Tak su Židove lauši, su šišali i brijali. To nije smiješno. Kristi jazac. Nemoj to raditi. Prijatelju, nemojte ništa raditi. Ako ima među vas Židova? Nema, stari. A nema? Nema. A jer su i sve posmicali. Da si ti sad napravio? Nemam pojma neki kurac. Aj neki psovat, samo mi posao zadaješ. Morat ćeš ti to sve lijepo cenzurirat. Hoću, da. Hoćeš kurac? I ljudi moji dragi, to je bilo sve do predivnog videa. Ako ste pogledali...
Ajde ti prvi. ovaj video, ako ste željeli, ostavite like, subscribe i komentar. A ljudi, mi se vidimo u nekom sljedećem videu. Pozdrav!